ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. Дӯстони азиз, хеле буд ки бо якдигар вона хӯрдем, навор накарда будем барои шумо ва тасмим гирифтем ки акнун имрӯз шуморо бо якчанд хабарҳое ки ба муҳоҷирон дахл дорад шуморо ошно бисозем. Сараввал мехостам шуморо бо сарпарасти ҳамин навор ошно бисозам. Инам ширкати даво аст ки бо доруҳои гиёҳӣ ки беҳтарин ҳастанд машҳур гаштаанд ва бисёр муҳоҷирон аллакай ин ширкатро хуб мешиносанд ва ҳамеша бо ӯ сару кор доранд. Ин ширкат доруҳо барои простатит, барои хунукзадагӣ, барои бақувват намудани мардонагӣ, барои резонидани кирму паразитҳо аз дохили инсон, барои фарбеҳ шудан ва бисёр доруҳои хубро ҳам ки аз ҷумҳуриҳои арабӣ, аз давлатҳои арабӣ оварда мешавад мефурӯшанд. Ва ин рақамҳое ки дар поён мебинед дар навор ҳатман занг занед ва ин ширкат ба тамоми шаҳру областҳо ба куҷое ки хоҳед ба шумо доруҳоро тариқи почтаи Русия равон мекунанд. мавзӯи аввали мо беҳад як мавзӯи муҳим аст, мавзӯи муфид аст барои муҳоҷирон ки мехостам аввал аз ҳамин мавзӯъ суханро оғоз кунем. Ин ҳам бошад қарори наве ки миёни Тоҷикистон ва Қатар дар муддати 5 моҳ бояд баста шавад ва мувофиқи ин қарор Қатар метавонад минбаъд муҳоҷирони тоҷикро барои кору фаъолият кардан дар давлати Қатар қабул бикунад. Ин хабар хабари тоза нест, чунки якчанд рӯз шуд аллакай дар чанд каналҳо дар YouTube мардум онро тамошо карданд, вале ман мехоҳам оиди паҳлӯҳояш суҳбат кунам ки чӣ гуна бояд ба он ҷо биравӣ, чӣ чизҳоро бояд шумо бидонед ки ба он ҷо ба кор кардан биравед. Хуб, сараввал дар бораи давлати Қатар каме гап мезанем ки ин яке аз давлатҳои арабӣ аст, давлатҳои хурди арабӣ ки хело бой аст. Дар он ҷо аҳолияш мусалмоннишин ҳастанд ва иқлимаш хело гарм аст. Ва ин давлат дар соли 2022 мизбони чемпионати ҷаҳон оид ба футбол мебошад. Аз ҳамин лиҳоз дар Қатар бисёр меҳмонхонаҳо, бисёр варзишгоҳҳо ва дигар иморатҳоеро барои шароити хуб муҳайё кардан дар соли 2022 барои хуб гузарондани чемпионат сохта истоданд. Аз ҳамин лиҳоз ба Қатар муҳоҷирони корӣ лозим ҳастанд. Ва дар муддати 5 моҳ мо беқарор, яъне ки бесаброна интизор ҳастем ки тезтар ин қарор ба имзо бирасад ва он бародарои мо ки запрет виз доранд ба Русия омада наметавонанд, барои онҳо як шанси хуб аст ки рафта дар Қатар кору фаъолият намуда яъне ки зиндагии худро хуб пеш бубаранд. Ва як чизи дигаре ҳаст ки ман мехоҳам шуморо пешакӣ огоҳ бикунам. Давлати Қатар шумо фикр накунед ки он ҷо бой аст ва маошҳои калон медиҳад барои шумо. Дар он ҷо аз дигар давлатҳо низ мисле ки тоҷикҳо дар Русия чандин сол ҳастанд, ҳамин гуна Бангладеш, яъне ки мардуми Бангладеш дар ин давлат чандин сол аст ки бо яъне қувваи кории арзонанд дар он ҷо. Онҳо ҳамеша мекобанд қувваи кори арзонро ва шуморо низ агар ки касе мехоҳед ки ба он ҷо биравед, тайёр бошед ки дар он ҷо шуморо пули калон намедиҳанд. Дар он ҷо аз Ҳиндустон ҳастанд, дар он ҷо аз Покистон ҳастанд ва бангладешиҳо бошад аллакай чандин сол аст ки дар тамоми кору фаъолияти он ҷойҳо ҳастанд, кору фаъолият мекунанд. Дар он ҷо забони русӣ ба кор намеравад, дар он ҷо бештар забони англисӣ ва забони арабӣ барои коргарон лозим мешавад. Ба шумо ман маслиҳат медиҳам ки дар ин муддат, яъне ки дар ин муддати 5 моҳ рафта дар ягон курсҳо забони англисӣ ё забони арабиро биомӯзед. Вале як чизи дигарро ҳам дар интернет хондам ки мувофиқи ҳамин шартномае ки байни Тоҷикистону Қатар баста мешавад ва аз тарафи Қатар шумораи муайяни нафароне ки яъне Қатар ниёз дорад ба ҳамин шумори нафари коргар, ба Тоҷикистон ҳамин шумораро мефиристад ва Тоҷикистон ҳамин миқдор муҳоҷирро тайёр карда ба Қатар равон мекунад. Пеш аз равон кардан бо сарпарастии ҳамун корфармо, яъне ки бо маблағгузории ҳамун корфармоҳои Қатар дар Тоҷикистон муҳоҷиронро забони арабиро меомӯзанд. Ва як чизи дигарро ҳам мехоҳам ба шумо бигӯям ки дар Қатар вақте ки аз Тоҷикистон шумо меравед, шуморо дар муддати 3 моҳ, яъне ки ба забони русӣ гӯем испитательный срок мегузаронанд. Дар ҳамин 3 моҳ шуморо мебинанд ки оё аз уҳдаи кор мебароед, шумо арзанда ҳастед ки 4-ум, 5-ум моҳ, яъне ки солҳои оянда шуморо дар он ҷо ба кор бигиранд. Агар дар давоми 3 моҳ нашудед, шуморо ба Тоҷикистон бармегардонанд. барои ҳамин беҳтар мешавад ки шумо забони англисӣ, забони арабиро дар давоми ин 5 моҳ хубтар аз худ бикунед.
غیر از این تاجیکستان کوشش کرده است که با امارات متحده عرب و کره جنوبی همین گونه شرطنامه‌ها را با امضا برساند تا اینکه مهاجران ما بتوانند به این کشورها هم رفته کار و فعالیت بکنند. البته مهاجرت خوب نیست دوستان عزیز، ولی به هر حال نسبت اونی که ما تنها میتوانیم به یک دولت فقط بیاییم، یعنی که فقط به روسیه بیاییم کار و فعالیت کنیم، خوبتر است که با چند دولت اجازت رفتن و کار و فعالیت کردن داشته باشیم. وقتی که از روسیه اخراج میشویم میرویم به کره، از کره اخراج شدن میرویم به قطر یا اینکه به امارات متحده عرب و دیگر جایها. دادگاه اروپایی حقوق انسان روز 29 январи соли 2019 روسیه را موظف، یعنی وظیفه دار کرد که برای ویران کردن حقوق‌های زاده تاجیکستان با این زاده تاجیکستان 7500 یورو همچون تاوان پرداخت کند. برای چی؟ برای اینکه این شهروند، یعنی که یک وقتا شهروند تاجیکستان بود و عین حال او دیگر شهروند تاجیکستان را ندارد، هرچند که زاده تاجیکستان است. وقتی که در روسیه با قانون ویران کنی راه میدهد، یک چند قانون‌های مهاجرت را ویران میکند، پلیس او را داشته با отделение полиция میبرند و از اونجا با спецприемник میبرنش و میخوان که او را به تاجیکستان روان کنند. ولی از طرف کنسولگری تاجیکستان با این спецприемник مکتوب میکنند که این کس شهروند تاجیکستان نیست. به این هم نگاه نکرده خورشید را دوامی 7 ماه در спецприемник نگاه میدارند و میبینند که او را نمیتوانند به تاجیکستان روان بکنند، چون او شهروند تاجیکستان دیگر نیست، او را آزاد میکنند. و برای همه این ناحقی‌هایشان خورشید با همین دادگاه اروپایی حقوق انسان مراجعت میکند و این دادگاه روسیه را وظیفه دار کرد که برای این حقوق ویرانکنی‌هایش با این زاده تاجیکستان خورشید 7500 یورو تومان پرداخت کند. خب دوستان عزیز، نوار رو دور دراز نمیکنیم، به همین نوار رو به آخر میرسانیم و آنهایی که از من هر روز در کامنتاریا ها در واتساپ در وایبر خواهش میکنن که نواری 3 روزه ترینینگ رو برای ما زودتر پیشنهاد نما، برای شما گفتنی هستم که دوستان عزیز در این 3 روزه که ما ترینینگ گذراندیم 6 ساعتی نوار شده است. این 6 ساعتی از 4 کامera است که خودتون حساب کنید، از یک کامراش 18 ساعت، از 4 کامراش چند ساعت میشه، یک حساب کرده برایت این مونتاژ کردنش خیلی دشوار است. از همین لحاظ من کوشش میکنم تا قدر امکان در یک هفته 40-45 دقیقه یک دو نوار پیشکش شما بنمایم. از همین خاطر با صبر باشید، کم باشد و خوب باشد. یعنی در روزی بعدش رو میدونم که شما تا آخر تماشا کردن وقت ندارید، از همین خاطر بیایید همون 40 دقیقه تماشا میکنید. دوستان عزیز، نوار رو به انجام میرسونیم. حتما ابونه شدگی نباشید، در شبکه ما ابونه شوید، برای که در آینده ما بسیار پلان های کلان داریم، بسیار نقشه های خوب داریم که به فایده شما است. برای همین حتما ابونه شوید. این نوار رو با یارو دوستان خود حتما روان بکنید و در پناه خدا باشید.